हौजिक फाबगी मरुओइबा पाउजा मे देगे नुमित ngasi Manipur gi mafam kayada pak sana pangthoknakre amasung one stop center mathau ningthina tawdabana nupi singna awa ana tarakpa matamda mafung fana mateng piba ngamdri Kurumzari, miyeng tabiri basingbu taramna oksari, hauzik fabagi maruoiba pau sandokna pizari. May Day sinmi singi numit ngasi Manipur gi mafam kayada tongan ba lup amadi sarkar gi Department ki Employees Association na sinduna pangchongna kray. Consumer Affairs Food and Public Distribution Labor Welfare Association na sinduna kumal lampak tu leba youth hostel da May Day gi tharom pangchok kray. Tharom madu da Labor and Employment Minister T.S. Radhasam, Tourism gi Parliamentary Secretary Dr. S. Ranjan, Association gi President S. Surusandrana, Maruiba Musing Oina Saruk Yaki. Minister Radhasam na haikibada sinmi singda hena kanganaba Labor Mela ama atuba matam na pangchok lagani, May Day gi tharom masi punna pangchok haningbagi apamba fongdoki. Labor Mela and district wise when the way state wise state ki level the way apne labor like tungan simi na pulak ki wena Mela pulak mayam interaction program ka hoga apoi ki sarkar ki side ki labor department ki apko department singi labor ki the welfare ki labor scheme singi mayam interact hoga adu yaraga na made scheme dura han already phangi mayam dura kra koi awareness bi no kra thoki ba adu ka suget to ba hangan ba apoi labor Union mayam sigi silmi ki union mayam sigi representative mayam siga apoi labor department ka mar morta hafta amdo wagera once in a month wagera koi dinner ka unar ka meeting tawra apoi sarkar ek mon thoba hangdaba som de silmi singi problem nei ba masi tana ba nei na ta ai aduma amaso singi na ai khanjali Kanglei Economic Development Organization kedo ke sahi tara mapung farak pagaloina May Day ki tharom khwaramal ima kaitelda pangthokre tharom aduda mahut ki Minister T.A. Syam Kumar Parliamentary Secretary Home L. Susindra Masung kedo ki President Sobam Manito na maru eba music na saruk yakhi kedo ke sovereign amasu Minister na release tawki kaitel phambi ima sing amadi kedo ki members simu kai kumnabu utki Minister Syam Kumar na haikibada aikoina mipal tangliba asi isagi ithau masak khangdaba amasung wadana nungaiba pambagi hainabi adunani sinmi sum ikai kumnaba ngamdraba amasung sinmi ni haibada ikai rabadi madui khunai adu maninglomda hantaraklabani haike All Manipur Minor Irrigation Department Employee Association na sinduna lampyada leba minor irrigation yo office da May Day ki tharom pangchokre tharom masida tongan ba employee organization gi Employees in the Su Saruk Yaki, Association Gay President S. Sanjitna, Sinmis in the Isagi Taudan Kangna Tabak Taudanamipal, Pangdaba, Lamdam Amohensi Haiki. Manipur Ladiba Engineering Department Mangagi Weba made a celebration Lama Pangtoksabani. Masida instead of Sida Ladiba, Simi Kudimanga. Right and the responsibility. Tabak when a Pangtoksi, Luna Lenga Pabamari. Thamduna economic independence lainaba honamine haiba RPLC laiba simi khudimakta ayana appeal tawjani M2 amasung MGO ge JSC na susinduna May Day ki tharam babu parada leba JSC office na pangchoki tharam maduda JSC ki President Advocate Khaidem Mani hanige General Secretary Singh Professor MC Arun General Secretary BK Nyaw na miyekana saruk yakhi Employees singi, workers singi, damukta marwai government employees singi damukta koi Bharat Sarkar na nauna June July aduda chalai haraba 2016 da chalai haraba sijina haraba 7 pay commission gi recommendation ado Manipur da su state sida su lai Sarkar sina 7 pay commission se mapung phana thabak tong thok pe rakani haibi gi thajabado aina thamjari Infab Municipal Employees Union Sinduna IMC ki complex da May Day ki tharam pangchoki tharam aduda mahut ki Minister T.S. Syam Kumar mahut ki Special Secretary M. Joy Joint Director NG Uttam IMC ki Mayor S. Sunil Namaru eba Miyosing oina saruk yakhi Punawak ya thanaba aujendo masi haiba numisdagi aujendo apabo emina si haiba wakhalon si thamjaraga aina hatin
नुपी सिंह अवा अना तारब मतमदा मतेंग पांगनबा भारत सरकार की मियंग मखादा मणिपुर लिंग तरग मंगा तरा तरुक थौबाल डिस्ट्रिक्ट की DC कम्प्लेक्स मनुंगदा हांगदोकनबा अयाबा पीखरबा वन स्टॉप सेंटर ngasi फावबा निंगचीना थबक तौद्री हिरमसदा रिपोर्ट अमा अखोइना हजिक लरिबा मफम असे थौबाल DC कम्प्लेक्स मनुंगदा लैबा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मखादा हांगो वन स्टॉप सेंटर दनी सेंटर असी इंडिया गवर्नमेंट सोल लिंग अनि 35 की मतमदा इंडिया की ओइना 53 हांगबदा मणिपुर की अमकक थुंगबदा यारकपनी Ministry of Women and Child Development Under Secretary to the Government of India S.K. Sinha so lising ani tara mangagi September tang tara mangada thokibo order amagi matung ina recurring grant lupa lakh manga lising marifuni thoi cham kun non recurring grant ina lupa lakh tare lising pun lupa lakh train thoi lising marifuma pancham kun kai thoknaba ayaba pikhibani adubu matang kuina center ase hangdana leiraba matung सही असिगी फेब्रुअरी तारीख अमदा ऑफिशियल ओइना हांगतोखिबनी ISTV ना सेंटर असिदा संगसिलुबदा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पीबा वन स्टॉप सेंटर की इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइन की मखादा हाफम थोपा स्टाफ सिंग अमत हापतन लेरंबा थेंगनरे गाइडलाइन की मतुंग इन सेंटर की मपुंग ओना थबक तौगदबा सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटर की फम अमा सेंटर दा मतम पुमदा लेगदबा एडमिनिस्ट्रेटर दा तेंगबांगदबा केस वर्कर अमा FIR लबुंग नंबर पुलिस फेलिसिटेशन ऑफिसर अमा अवाब तारब नुपी सिंह आईन लंबी ताकदब पैरालीगल पर्सनल अमा सेंटर द पुंग कुलमरी लेगदब फर्स्ट एड नंबर पैरामेडिकल पर्सनल अमा अवाब तारब सिंहबु लमजिंग बिगदब काउंसिलर अमा पुंग कुलमरी सेंटर द लेगदब IT स्टाफ अमा सेंटर असिद पुंग कुलमरी लेदुना लू नानब यावना अतै थबक तौगदब मल्टीपर्पस हेल्पर अमा अमसुंग सिक्योरिटी गार्ड अनि हाफ नंबर हायरबसु हौजिक लाइरिबा सेंटर असिददी अमत हाप्त्री हौजिक मक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ना सेंटर असिबु साव येंगसेलगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मंगाना महाकी मतेंग पांगदुना सेंटर असिबु सलाइरी हरी सेंटर असे हांगबद हौखिबा मास की तारीख 19 दा रेप विक्टिम अमा सेंटर असिगी कानाब लौनब लापदा लाइफम थोकपा स्टाफ सिंग लेतबना हौजिक लेरिबा स्टाफ सिंग तौफम खंगदना क्वेश्चन चेनकी हाइना ममिंग फोंदोकनिंदबा ऑफिशियल अमन फोंदोरकली गाइडलाइन की मतुंग इना सेंटर असिगी तोखाइबा का मंगा लेबा बिल्डिंग अमा लेगदबनी हाइरबसु हौजिक लेबा सेंटर असिदा ZEO थौबाल लेबर डिपार्टमेंट थौबाल डिपार्टमेंट चिंबा ऑफिस सिंग जो ओइबना मीना चिकना साइन ngamdana संग मफम ओइबना चंदा पथा पुंकाई का सेंटर ओइरी पनबे याबदी वन स्टेप सेंटर हाइबसे इंडिया की ओइना सेंटर कुंट्रा खतम हांगबदा ngairi हौजी अनब चामग यांखै लिंखटनब थौरांग तौरे हाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लाउथोखिब लेखरबनी तर असिगी ख्वादगी मरुब मथौदी मखन खुदिंगी मिनै नंगलबा नुपी सिंबु सही निपांगी मखागी अंगांग यावना सेंटर असिदा निमित मंगानी फाव थमदुना माकी पिफम थोको ngaklo pirab matungda mafam chana sinanaba thodang lobuni hairi manipur da ngasi nupi da yamna thajadaba crime kaya chatharakli adu india gi oina 53 khangkatpada amakhak yarakliba asigumba center asigumba phibam asida thamba haibase nupi singi demakta di yamna lebak thibani cameraman nanagolo nina pawtam jeba nikthakam sarjago mitai thawal हौखिबा एप्रिल की तांग तराग मरिगी निमिदांगदा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंगसा न लैबा फगनुंगदा नुपी मसा अनिबु इज्जत मांगन खिबा थवंगबो ऑल मणिपुर वुमेन वॉलंटरी एसोसिएशन ना यानिंगदबा अमदी नुंगाइतबा फोंदोरक्ले नुपी ओबी सिंग चथरिबा क्राइम सिंग लेफनबा होनबदा मियाम पुन्ना थेंगनमिनसे हाइरे मरकथन अत्यन ब्रेक अमा लमिनसे Combined tutorials for CBSE admission open. Class 11 and 12 Science CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. Class 9 and 10 CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. And 2 months vacation course for Navodaya, Sainik and Outsiders class 9, 10, 11 and 12 class starting from 3rd May 2017. For details, please contact Combined Tutorials Office, Sagolban Moirang Lerk Machin, Bus Parking, Imphal. Moredam tapu biyo diade. Romdugini ne talisi. Ilora Hotel, Moreda Ledudi, 3-star category, reasonable over Mamalda. Hona. Wonderful bedrooms, world-class washrooms, international standard restaurant, attractive location. May ishing awat pamta later. Hello, Elora Hotel Moreni. Takyo.
Delicious cookies from Likla Bakery. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok sikpa, tang sikpa, phu naba na singbada sinaba yarba, lipsap group na puthok saba Oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shyam Kishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Lengshin Birao, Sarma Opticals BT Rod Infalna. Special offer pijabaga loinana hodok chare lens khaptamak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit ka chana pa fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu nasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal. Break itungda makhataba pau pizari Oripo Kendra ki MLA oibatana Deputy CM su oriba hanagi DGP Y Joy Kumar ngasi Oripok Ahan Temlekai Development Organization na Sinduna Okre. PICD Minister L. Dikho Nangarang Shanapati District ke Liai Kulen Village ta Loyala School ke building sanga kre Minister na Community Hall amasu sanga ki Taramadu da Shanapati ke DC Atem Muiva Shanapati ke ADC member Thaiko Peter Yau na tongan bamiyoi kya na sarup yaki Minister Dikho na haikibada education haibusi yam na maru oi Education yaudravadi nation ama mangtharakani quality education lehenna bo khona ba mathau tai mahana makhata na haikibada Silo village tagi Liai village phawba koilas thaduna lambi semdilagani amadi thagnawi ising ningthina phanghanna bo honaragani haiki Festival of Performing Art in Manipur amadi Sintak Purel Singh Ira Saba Loisinmagi Thoram Ngarang Singjamai Singama Khadlaiba Laimayol Art Center da Pangthokre Thoram Aduda Ningtau Laisema Sana Zauba Bosem ye Controller of Examination L Fulsan Maitai Padma Sri S Thanil Singh Project Consultant Soibam Nando Amasung Laimayol Art Center ge President S Tomma Maitai na Sarup Yaki Ningtau Laisema Sana Zaubana Haikibada Manipur gi art form khara mutkiba yana laire Festival asibu celebrate organization singna Manipur art form yokatna ba honariba asi afaba khongthang ni Manipur lengak nasu lamdama sigi art form yokatna ba miyang sanghaningi haiki makoina kathui si angakpa phangna kathuabani miga chowa state singda arun ke chowa state singdadi ko art form sing amonda masang nai ko basuna ingna nabagi sawa du bolabi oi adu bai kholi de du nate ko artist sing si Pamjal bagi nadraga duma art adu naujul bagi kathok padana masagi kathok padana masalu boya duma artist ngatani todona masdagi hingna nagi lambi nadraga hena nuai ko kunsiama ko ilangna bagi lambi di yang watma aduga ko ilangang nasu mi chambi ba yang watma duba ko artist ni ZN Hospital Parking Auto Rickshaw Driver Association ge kuntaruk subama pokuman tharam ngase sobam leka youth club community hall da pangthokre tharamatu da traffic police Imphal West ke DSP Ratna ngasepam OC traffic Islameso Sarma amadi association ge president W Kullana maru eba music wana sarup yaki lambi gi pak sawa hengalaktra basu mi amadi gari gi masing hengalakuna traffic police na khudong sa daba kaya mayok nari haina OC Rameso na phangdoki DSP Ratna Namayam ki damakta traffic police na tawu ya wathabak punama pangthoki haiki sigi maram na yam sina ko ki dalabi ki daliba na chagana ko ki thokno dama thobo ko yam ko tholo sina yam achawa reason na mo ina ko ki public transport dei jada ko Manipur da ko auto service na yam na phajana bahut silaga tawbi thabat pagi bahut na ko na praja sina so aduga ko ina so maram da yam
नियम चुमदना तौई हाइबगे मिटिंग यिंगदबदि नते तौबो any problem लैबा मतम लाइन हाइजानि मनि खोइदा लापियो तानासि proposal थागा पिरो कै नबो याबगे अचुम बच्चा पबी की खोइ लेंगना लैजानि इमा लोल खोरजै लुप इम्फाल सिंदुना ngasi ahumlak suba oina laiwai khraba aiba amadi aibi singda haikal leka tammigi tharam ama ibotosna girls higher secondary school da pangthokre tharam adu da isam ge president and rajendro khorjai lup ki founder member dr and devan imc ward number 6 ki coordinator tawrangbam indrajit singh mi cancer yakhi sana konam gi lam da india ki manung da power house ni haina diba manipur gi afaba sanari puthokna gi pandam da Thawar district ke Kodompokpi ground Wangjing district sports complex Sanana Bathada Kiba Senpamga Sangha Sagal Ibasinga Yangnabada Sauna Kenare Hilamasigi Matanga Ikoigi sports journalist Boyaning Thozamdigi report Ama Directorate of Youth Affairs and Sports ki makhada Manipur Development Society na lupa crore taramari makhairom sangna saba loire haiduna mamangi palamba sarkar gi chief minister o ibobina haukiba sahi 2016 April thagi tang kunda sangaduna miyam da khusin nakhiba district sports complex Kodong Popi ground Wangjing Thawal district thada khiba semphangga sengbat sagal liba singa sanadre sahi ama pharakpada ate akai kaya yauna award apa kaya na pik thale Istv network na akhanana haukiba sahi sok lising ni Nepal dagi sabu hokiba sports complex asigi sengwa sakliba sing thijin bada award apa sing asi thengnarakpani main stadium gi football field play field gi basketball court boys and girls ki hostel amadi staff quarter saukidar quarter collector drains underground coast drains singi sengwa sagana ba thada khiba sempham gi ona taina bada matau malhalamlaga loisandabana ayamba oiri hiram asigi matangda complex asida nongna office wain hongjin khiba district youth affairs and sports Thawal district ki DYASO I Purnima Sina network asida phongdorokpada district sports complex da leidamiba koi 2008 tagi masigi construction asi Directorate Youth Affairs and Sports ki makhada ogibani haureiba construction si masi akhoi aina lakseba matamda aina khangjaba wawda hoji leidiba posi MDS haiba hoji ki kanosina society siga company sina masigi makhada thabak asi surambani suri basigi puji bhawda loisandabana ayamba loina ba ayamba oi puji bhawda oidi samna hairabada akhoi gi district sports complex ka puji ki Kodong Popi ground da leijari basi masai sida akhoi na main stadium gi ayamba construction VIP gallery construction public gallery हाई सिंह लोन लोसन बीरमे अदगी फुटबॉल की फील्ड सिमा नोंग हेक तारगा अखोई सानबा यादबा चोचो लाउना इसिंग तुंगदना दुम लेबा मसीगी पोसिमा अखोई खितंग लेबा खरा थोंगदपिनबा हाइजबनी अदुबु थोंगकनी हारगा होजोबता कैम लोसन बीद्रे अदगी प्ले फील्ड ता अखोई बास्केटबॉल फिनिशिंग लोसन बीरमदे अदगी बास्केटबॉल की चुमनगी साननबा ग्राउंड की पोतुबदी फिनिशिंग ओरमे अखोई basketball ki board kumba degi mai kana singji kitang chana da basuna da bakha yawi mai post singje adegi IT bed sports hostel nama koi lobira me adu loiriba part singji isingi karai degi laga isingchina sanitary ki post singji akoi madu ki potuma karai swap to dino haiba ki pot ka engon da doubt am laijare adegi staff quarter da su quarter staff quarter si lotion birame si su sanitary ki part ki single line sima am ta yawiram thre chowkidar quarter loi birame adu bu chowkidar gi magi sanitary ki part sima ga mi yawiram thre compound fencing loi re bujibo marung da compound gate loi re drain da collector drain di lotion birame adu bu mai makhum di yawiram thre ade underground cross drain si bujibo marung si masi kitang di mo tong bu horame adu ga kalino su bujibo gi man di leiri posi sigi film sida leiri mahangna makhata arduna complex aski award apa sing athuba matamda loisin birabadi sahi sida pangthok doriba inter school sports meet singi tongan ba masana sing kaya pangthok ngamgani haiki hamba di akoina mini secretary ta leiringi matamda di Wangjing sports complex ta tobiya ba lam atumo jaga da event khar pangthok sakre loina na chawama higher secondary ategi charang pata koi mafam waira ga koi adum use to mafam chin waira ga koi season ra laksabani adu bo handak ki anoba sahi study office hongjela bani na inter school ki sports khudima koi stage da loina bo mapum phan ai
पांथोक्चनी अदना मरी लेबा ऑथोरिटी सिंगना मासी थुना लोइसनबिना बा होनबियो हाबसे आइगी साइट की थमजगे अमरोमदा मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी की मखादा लुपा करोड़ तरेरोम संग साब लोइखिबा डीएसए ग्राउंड कक्सिंगी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अप्रोच रन इंडोर स्टेडियम साकुइदार क्वार्टर अमदी ड्रेन याउना अतई कयासु लोइसिनदबना अयाम्बा ओइरी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट अमदी नेशनल थाकी मसाना कयागी सानरोइ पुथोकपदा नतना ओवरऑल टीम चैंपियन कया ओइखरबा डिस्ट्रिक्ट असिगे मनुंगदा लेरिबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स असिगे अवार्ड अपा अमदी अति अकाई कया सिंग असि मतम साना क्वालिटी लेना मरी लेनबसिंगना सेंगबत पिरबदी डिस्ट्रिक्ट असिदगी मसाना खुदिंगमकी मसक नारबा सानरो कया थोरखिगनी हाइना डीवाईएसओ थौबालगी आई पूर्णिमासिना मखाताना नेटवर्क असिदा फोंदोरखि कक्सिंग दसु अखोगी डीएस ग्राउंड कक्सिंग हाइदना मफम सिदसु कोई इंडोर स्टेडियम अमा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस की मखादा हुजिगी एमडीएस ना पाइरंबा थबकसिंग अयामबन लोइसले लोइसनबसिदे अप्रोच रोड लोइसन बिग्रे इंडोर स्टेडियम लोइग्रे अदुबु इंडोर स्टेडियम लोइग्रगसु मागी लैरिबा इंडोर स्टेडियम की मागी कनोसिंग दो कोई सानभंगी फ्लोर वुडन फ्लोर सिंदु कितंग सेटिस्फाई वेबदी वाली स्टाफ क्वार्टर्स लोइसनगे चकुदार क्वार्टर लोइग्रे ड्रेन द कलेक्टर ड्रेन एंड अंडरग्राउंड पोस्ट ड्रेन सी मसीदी हुजी पौ पाइखतबरा हाइबगी फिल्मदा आइगी वखंद लेजै आई ससरुरे अदुबु हुजी पौती पाइदबना फिल्मदा लेरे कंपाउंड फेंसिंग लोइसन बिग्रे गेट लोइसन बिग्रे दि प्ले फील्ड हुजी कॉमन प्ले फील्ड हाइ मसी डेवलपमेंट सिम लोइसन दि हुजी वौदा अन हाइबा कक्सिंग की सिसु अखोगी मरी लेनबा ऑथोरिटी न कितंग येंजहननी अथुबो मतमदा डिस्ट्रिक्ट लेरिबा सानरोइसिंग मयाम सिंसी अमु हेना हाना लेरमिबा स्टेज तगी अमु हेना इंटरनेशनल की अमुसु स्टेट की थाकता अंग पफंगना अंगांग सिंग थोलकनी हाइबसिमा आइ आसानी लोइसलकपदा मरुओइबा पाउ अमुकना मे डे की नुमित ngasi मणिपुर की मफम कयादा पाकसना पांगचौनख्रै अमसुंग वन स्टॉप सेंटर मथौ निंचिना तौदबना नुपिसिना अवा अना तारप मतमदा मपुंग फाना mateंग पिबा ngamdri हौजी फाबगी ओइना ISTV न पिजबा पाउ मतंग असदा लोइजरे मियंग ताबिनि बपुना मक्को अमका हन्ना खुरुमजरे।